Shalom. Ya, selamat hari Minggu mau Taganupan. Ya, salinari ya tahun hanami selamat hari Minggu ma Bani Nasyam Bapa Inang nama poso nadom madas ibagas garejaon ibagas nasehat ibagas na jorgit gok malas niuhur tarpuji ma Tuhan ta sonai homa Bani Nasyam naman dihuti ibadah on secara live streaming ija Nasyam Marianan iha tahun hanami mau Bani hita ganupan. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah pun ke KPS Padang Bulan. Model kebaktian tasadarion Aima model D goran ni mingguta Minggu paonopon dop Trinitatis 10 Juli 2024. Topik mingguta naibatado batar-batar bata. Paima masuk hita ibadah martonggo malobe hita sasahalat mangindo pangurupion humbani Tuhan ase Tuhan ma mamasu-masu ibadah ta bahen hita ma ibadah taon bahen hamuliaon bani goran ni Tuhan martonggo hita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ise na manggalangkon bagal ni uhur, aido na pasangapkon ahu. Anjaha ise na mardalan ibagas hapitoran, hubhani do patalaronku, hatuahonku. Amin. Napasing Tuhan parkuasa. Napasing Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata paridop nyuhur natar sulur. Tarima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani idop ni uhurmu namambere malas ni uhur. Hadameon apa hasadaon huban nami panorang on. Usehon hamma tonduimu hubagas uhur nami. Ase margogo hanami mantaluhon kuasa ni dosa. Janah tongtong ipindahi hanami harajaonmu. Pahapkon hamma huban nami bagal ni idop ni uhurmu in. Ase iboto hanami maridop ni uhur homa dopak kasoman nami. Marhitei anakmu Yesus Kristus si pagoluh in. Martonggo hanami hubamu. Amin. Hudul huria. Nama diardo mamuji-muji naibata. Halani ai totak mata puji Tuhan tain mandoding hita haleluya nomor 407 ayat sada pakon ayat 2. Puji ma Jehovah naibatata ai marjumbalang do goran niin. Jehovah
do marsombah bani naibata, puji ma ia pargogoh doin. Ulang marnaloja sairikon ma rap mambalosi hataniin. Dodingkon kita ayat napaduahon. Ingon do marsombah bani naibata, puji ma ia pargogoh doin. Ulang marnaloja sairikon ma rap mambalosi hataniin. Also hakanuman mampu tubuh mamalas niu. Lopai pangarapan holong natonda rapan dodikon haleluya. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, paridop ni uhur anjaha parholong ni ate hubenami jolma pardosaon. Doma yahataon ham hubenami, ase ihaholongi hanami, hasoman nami, doskon diri nami. Hape bani pargoluhon nami ari-ari, gatido seng jupa ham in huban nami. Gatido hanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas ni uhur dopak kasoman nami. Hurang dohoma hanami palumbahon hasoman, bani parlahon na hurang dopak ham, age kuriamu pe, gati dolang iholongi hanami humbani uhur na borsih. Gati lang marpangguruan hubanami harosi ni uhurmu hanami. Laho mandalan kon tanggung jawab nami itongah-tongah ni kuriamu. Gabe harosuh nami sandiri hasa idalan kon hanami. Naroh do hanami hulobemu, mansopot kon dosa nami. Holong matemu, marpangulaki maham, mangidah hanami. Sasap hamma haganup dosa nami. Ibagas gora ni anakmu Yesus Kristus si hokop hanami. Amen. Tangar anjaha porsai hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Idop ni uhur ni Jahoba dona sora marpusa, seng marnarotap holong ni ateni, mulak ratah doai siap sogot, bagal do habonaranmu. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halaniai pataridah kon hitama, tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hudul huria. Responi hita ma hasasapan ni dosata, mandoding hita haleluya nomor 235 ayat sada ayat 2 pakon ayat pitu. Namukap do surga ibaen ahado. Jesus mau
O Yesus, sai hamma tetap rupehin. Pasonang uhurhu pasabo ngain. Doding kon hita ayat na papituhon. Tangar hitama hatani naibata nasa tarsurat bani 2 Korintus 12 ayat 2 dan subani ayat 10. Hutanda sada jolma ibagas Kristus 14 tahun nadop salpu ai. Atap na ibagas akula ia seng huboto. Atap na idarat ni akula ia seng huboto. Na ibata do mambotoh si. Na tarakat do halak ai rosi lapis patuluhon i nagori atas. Anjaha hutanda do jolma ai. Tapi atap na ibagas akula ia ijia. Atap sirang humbani akula seng huboto. Na ibata do mambotoh si. Natarangkat do ia rosi paradeiso, anjaha iboge do hata naso tar hatahon, naso boy tar sahapkon jolma. Pasal halak ai mamuji-muji maau, tapi pasal diriku seng mamuji memuji au, sobali halani hagalekonkin. Ai anggo hupa puji-puji pe diriku seng na somar uhur au ijai. Ai nasitong do hataku. Tapi huhorom mando ai. Ase ulang lobi au ihira halak. Humbani nani didahni baku. Apa nabi nogeni hubaku. Anjaha ase ulang hupa gijangkon pangukapon na tarsulur na hubaku ai. Ibere do baku sada duri ibagas dagiku. Ai masuruhan ni sibolis. Nama katam au ase ulang hupagijang diriku. Tolu hali mahu pangindo humbani Tuhan in. Ase tanggal in humbaku. Jadi nini ma hubaku. Sukup do idop ni uhur hubam. A ibagas hagelekon do hagabe gok hagogohon. Ase dearan mahu puji diriku halani hagalekon. Ase sogop baku hagogohon ni Kristus. Halani ai sonang do uhurhu ibagas hagalekon. Hahirion, hasusahan, parburuon, apa hasosakan halani Kristus. Ai sanggah galek au, ijaido ahu margogo. Martuah do nama nangar hatani naibata, anjanaha nama ribagas honsi. Amin. Paimei pedas hita hata hapor saya onta, mandoding hita haleluya nomor 330 ayat sada pakon ayat 5. Yesus haposanku, hamma hasomanku. Jesus haposanku.
do Tuhanku baen batar-batarku, nagabe onjolan ni haporsayaonku, langbe au mabiar gebai parmaraan. Dodingkon hita ayat napalimahon. Riap mahita jongjong, saksi hon hita mahapor sayon tain, songon nasinaksi hon haganup halak na porsaya isap tanohon. Au porsaya baninay bata bapa, pargogo na sotarimbang nama no palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nabatan sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhite tondi na pasing, na manaro na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu bani na matei, bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamu ni nebata bapa, pargogo na sotarimbang in, hunjai ma ia mulak magira, lao manguhumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsada nama pasing in, parsaora ni sagala nama pasing in, bani hasasapa ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni. Amin. Hundul huria. Sonari tangar hita malube kesaksian pujian bani Inang Situa Martina Girsang.
Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus salom mahu batah ganop. Salam. Huban nasyam hasoman nami naman dihuti live streaming salom mahu ban nasyam. Paima ibasa hita ting mungkin lupa hita nokan manalam hasomanta nai sambilota atap isiamunta atap nai budita. Salam hita lobe pada nasyam salom. Terima kasih teneh. Jadi ipadaskan nami homa selamat datang. Hubani hasoman nami naon ope mandihuti ibadah IGKPS Padang Bulan. Anggo itu lima tihanami boh ini sada-sada hapit sambilo itongah hapit siamun rado diri terbatas mengidah. Tapi selamat datang ma huban nasyam naon ope mandihuti ibadah IGKPS Padang Bulan. Boge hita piga hal nasi holi dalan kon hita na parlobe mai kuriain padaskon selamat ulang tahun hubani nasyam hasoman nami sakuria na marulang tahun ipukah mulai tanggal sada das kubani tanggal 7 Juli aima bless estomihi damanik sada Juli inang calon situa Irma Yustati Boru Saragih Bapak Bastian Ria Andreas Damanik, Inang Esra Las Rayani Sipayung, Rizky Amelia Saragih, Jenin Kia Dearni Saragih Bani 2 Juli, Inang Mas Nariana Boru Sipayung, Gisela Majesti Boru Saragih Bani 3 Juli, Inang calon situa Osna Ha Boru Sitopu Bani 5 Juli, Bapak Abdi Saloma Munte, Horasman Sembiring Bani 6 Juli, Naparpudi Tobias Patudu Lumbantoruan Bani 7 Juli. Selamat ulang tahun Uban Nasyam, Tonggoni Kuriain, Lamin Marurat, Marbagal, Marbuah Nasyam, Marhitai Kristus, Gabe Pasu-Pasu Nasyam Haganup, I tongah-tongah keluarga, songonai i pelayanan pakon parhorjaan. Torih kita lembar na parlobe sambil paingatkon sambil holi sedea na ibasahon hanami manonggohon ahan agabe nolih ni sedea bani haganup horja itongah-tongah ni kuria. Torih kita bani ting-ting halaman pertama namar tugas bani minggu naroh tanggal 14 Juli parambilan Bapak Situa Untung Suseno para agenda Bapak Situa Wilser Sipayung, Pandoding, Inang Situa Nurita Raja Guguk, Partingting, Pakon Tonggo Pangepition, Bapak Situa Rap Mulia Saragih, Parmusik, Bapak Situa Noah Sumbayak, Song Leader, Sri Hartati Saragih, Gracia Damanik, Selin Damanik, Stephen Purba, Prokes Penerima Tamu, Inang Calon Situa Lydia Peranginangin, Inang calon situa Mardiati Barus, Pakon Bapa Situa Eduwater Purba, Galangan Inang calon situa Irma Saragih, Bapa Samas Raja Dingding, Pakon Bapa Situa Edu Rizwan, Keamanan Parkir, Bapa Samas bin Saudin Saragih, Bapa Wahyu P. Simarmata, Bapa Nomensen Girsang, Koordinator Inang Situa Laria Raja Guguk. Bani ting-ting halaman paduahon torih kita, pertongguata minggu naroh, bani Jumat, I Jerusalem, tuan rumah, keluarga Nyonya Kamrol Damanik, parambilan Pendeta Flora Huta Gaul, para agenda Samas Paulina, Inang Samas Paulina Lumbantoruan. I sektor Bethlehem, keluarga Nyonya Situa Alponisi Jabat, parambilan Inang Situa TM Boru Purba, para agenda Bapak Situa William Saragih, sektor Betani, keluarga Bapak Ponsius Aritonang, parambilan Inang Penginjil Narsinta Manik, para agenda Inang Situa Nurita Raja Guguk. I Galilea, keluarga Bapak Ridwan Girsang, parambilan Bapak Situa Abdi Hulu, para agenda Bapak Situa Jesri Hate Purba. I Jericho, keluarga Bapak
Hermanto Sipayung, parambilan Bapak Pendeta Jamie R. Saragih, paragenda Bapak Jeffrey M.O. Damanik, i sektor Makedonia, i keluarga Bapak Abdi Salomo Munte, parambilan Pendeta Jasarman Purba, paragenda Bapak Calon Situa Jan Harapan Purba. Pangindoan dami domo hubani hato tapanta, anggo doma hita martugas ulang lupa hita rohmar sermon. Halani aima mangindohan nami hubani hasoman nami parhorja, pakon calon parhorja syarat ni ibagas mandalani tugas aima roh hupar sermonan. Terima kasih asai pasisir hita dirita domo hubani nolih nadop iboge hita riap. Namangihut tori kita lembar paupatkon. Sermon kuria songon nasomal bani hari Kamis, ipukah pukul 5 jam 5 bot ari, manakasi si basaon 21 Juli 2024, ase huban nasyam hita haganu parhorja, pakon calon parhorja, pakon hubani kuria, na sihol merlajar hatani Tuhan rohman nasyam, bani hari Kamis narohon. Sekolah belajar siri atap marguru manak sihon, domu rencana taib bukah ma bani tanggal 10 Agustus 2024 narohon, halani ay mangelek kanami hubani nasyam orang tua nami, nadong niombahni nalape marguru, nadok marumur syarat minimal 15 tahun watas atap kalas sada SMA. Ase boy mamandaftar hubani koordinator parguru, ay mabapa situa Alpen Saragih atap hubani wakil koordinator, ay mabapa situa Jan Saberlan Purba. Evaluasi semester sada 2024. Somalni evaluasi dalam konhita bani persermonan. Tapi satorapon domu suasana na lebih enak, iputus konhita bahwa evaluasi semester sada idalan konhita holi bani tanggal 21 Juli 2024 siluk keluar minggu. Domu hujai hubani hasoman nami, nasyam hasoman nami pengurus seksi sekolah minggu nama poso, nasyam inang, nasyam bapa, sonai panitia pembangunan, tupuan haganup boy mamambere, laporan kegiatan, sadokah onom bulan nadop lewatai, anggo boy namin ijalo hanami manamin bani tanggal 10 Juli, ipadas nasyam hubani sekretaris kuriata, Bapak Situa Wandris Purba. PAI nang hari Selasa, tetap lang merubah tetap tong hari Selasa, ipukah pukul 4 sore. Bani minggu narahon nasyam mandalankon jam 2 berantai, paima ai napadaskon ambilan aima Bapak Pendeta Resota, aima Bapak Pendeta Jamie Saragih. Hubani nasyam PAI nang sektor Galilea, mandalankon PAI nasyam bani hari Sabtu minggu narahon tanggal 10 Juli, ipukah pukul 5 bot ari, tema bahagia dalam kekudusan, parambilan Bapak Pendeta Isa Girsang Ianan, ikeluargani Bapak Junami Saragih. Paunomhon pindah hun kuriaon. Mulai sadarion pindah hun kuriaon makeluarga Immanuel Hartanta Girsang, pakon inang teli riper manurung, sedea hu sektor sada, pindah sedea hu GKPS Pasir Putih, Resort Pekanbaru. Jadi Tuhan Ebatama tontong nama kasomani keluarga Immanuel Girsang bani jemaat na baru. Tambahan ting-ting, domo hubani retreat sekolah minggu tateneh, nadop itu Tuhan hita bani sidang jemaat tahun nasalpu, bani bulan September on tanggal saplopat das hubani saplonom, idalan kono retreat hubani niombahta kuria on. Domo hujai pasti perlu dana. Jadi isamping siamun sambilo ni hapit kuria taon adong do ijai bajar ni sekolah mingguta. Tujuan ni aha nalaho patupuhon dana na iperluhon na hampir 60 juta bahat ni. Halani ay tonggon hita ase dana na iperluhon boy dear mardalan boy homa tupu. Bani halaman tolu torih kita. Anggodong ididah nasyam na hurang. Bani catatan perduiton sirsir dohanami atap
Bendahara Kuriata, Bapak Situa Robinson Girsang, merespon anggodong nahurang ididah nasiam. Isi do paingat kon hanami anggodong nahurang pitah nasiam do. Ulang homai sipan nasiam dokah-dokah, dong idahkan nasiam nahurang patugah nasiam huben nami. Ase langsung irespon hanami. Do muhujai, terima kasih mah hubani nasiam hasoman sakuria, nadop membere bagal niuhur. Nadop membere persembahan bulanan. Hukuria atap hubani full timer ta, atap hubani seksi, terima kasih ma, ipa ingat hanami uze, hubata, ulang lupa homahita, membere kewajipatta, persembahan bulanatta, pakon bagal niuhur, hubani Tuhan, aima pangindoan nami. Sunaima, ting-ting bata sadarion, ase satonggo hita, hubani Tuhan, manonggohon haganup kegiatata martonggo hita. Terima kasih mah hubamu hamba pa marhite Tuhan Yesus Kristus. Pakon tondina pasing nadop ilak bani hanami haganup nadop mamboge hatamu na persaya hubamu ham Tuhan Yesus. Tondina pasing aima mengajari hanami nah nami padaskon elek-elek nami, terima kasih nami hubamu, bani padalanan ni guluh nami. Terima kasih mahubamu Bapa, ibagas holongmu, nadop ihasomani, ipar mudu-mudu, irmoti hamdo haganup, program ni kuria bani saminggu nadop salpu Tuhan. Anggoboy idah kanami diar mardalan haganupin, sedo halani abad nami, sedo halani gogoh nami, tapi hamdo na tetap manramoti haganup rencana kerja bani saminggu na salpu. Terima kasih mahubamu Bapa, haganup rumah tangga, nadong iga kapes padang bulan, namangidah mangahapkon, naham makasomani bani haganup, gulmi ni gauluh bani minggu nasalpu. Hamdo na makasomani haganup tiap-tiap rumah tangga. Niombah netek na bagal, nadohor pakon nadawoh. Langongga itadikon ham hanami. Aima na idilah kanami, ialami hanami. Haganupin halani holongmu ibagas Tuhan Yesus kuben nami. Terpuji maham Bapa, bani paramotionmu huben nami bani minggu nasalpu. Bani haganup situasi nai idopakon hanami. Langongga itadikon ham hanami bani samingguon. Terima kasih mahubamu Bapa. Ape situasi, emosi, perasaan, parutolon, hangalutan nai idopakon hanami bani minggu nasalpu. Ihasomani ham hanami. Ipargogoy ham hanami. Ionjar ham uhur nami. Boy padaskonai marhite terima kasih nami hubamu, marhite hanami rohu gereja, sihol pajupah pakon ham nai batana pasing, ibagas Tuhan Yesus Kristus, aima nap sihol pataridahkon, hanami sihol pajupah pakon ham, padaskon, terima kasih nami hubamu, bani haganup situasi, nadop ihasomani hanami ham, bani minggu nasalpu. Terpuji maham Bapa. Bapa, yondoskon hanami haganup hasoman nami na marulang tahun bani samingguon. Elek-elek nami hubamu, ase hasoman nami na marulang tahun ipukah tanggal sada das gubani tanggal 7. Ase sedea marurat, marbagal, janah marbuah, marhitei Tuhan Yesus Kristus. Gabe pasu-pasu sidea, itongah-tongah keluarga, itongah-tongah horjani sidea, itongah-tongah di persekolahan ni sidea. Panginduan nami hubamu, ace sidea lamin manandaham, bani perdalanan ni guluh ni sidea. Yondos kon hanami haganup, program kerja ni kuriamu bani samingguon, domai botoh kanami riap Tuhan marhitei, iboge hanami, haganup,
program kerja ni kuriamu bani sa minggu narohon. Hubamu mayondoskon hanami haganup program kerjain Bapa. Mangelek kanami hubamu urupiham hanami, hasomaniham hanami, haganup parhorja kuria, calon parhorja, pengurus seksi, tupuan, pakon panitia pembangunan, pakon pengurus diakonia sosial padang bulanon Bapa, ase hamma mengurupi bani haganupin, ase boy torsa mardalan, dear mardalan, gabe sada dalan main, hubani kuriamu, ase lambin margogoh mandalani goluh, bani ari-ari na ibereham ope huben nami. Terima kasih Bapa, ibereham ope panorang huben nami, mandalani ari-ari ni goluh nami. Yondoskon hanami hubamu Bapa, haganup kuriamu secara khusus kubani hasoman nami, na ibagas pemulihan humbani naborit, sedia nasonari na terbaring i rumah sakit, sedia nasonari modom i rumah, ICP sedia age pelang isobut kanami sada persada, langdong nalingot ilobemu Bapa, halanyay mangelek kanami hubamu, ase hamma, marhite tondi na passing, marhite hata na dop ibogay sedia, ayma nagabe gogoh hubani sedia, mandalani situasi na boratin, mangindohan nami hubamu Bapa, ase hamma, memberi kekuatan, hajur gitan ni akula hubani keluarga na merawat sedia. Songonay homa obat na ibere dokter, gabe dalan main Bapa, pasu-pasumu, ase lambin pulih sedia, bani naborit na idopakon sedia. Bapa, idilah kamdo hanami haganup tiap-tiap rumah tangga, IGKPS Padang Bulan, hanami narohon, hasoman nami na mendihuti marhite live streaming, hasoman namin nalang boy beribadah bani siang niarion halani abad nama dear, idilah kam takas torang Tuhan, ahanagabe sura-sura nami, ahanagabe hangalutan itong atongah ni keluarga nami bay. Bapa, hubamu mayondoskon hanami, ahape nagabe sura-sura hangalutan parutolon na idopakon hanami, masalah niombah, masalah ekonomi, hubamu mayondoskon hanami haganop situasiin. Yondoskon hanami niombah ni kuriamu Tuhan. Nadohor pakon nadaoh, naetek das kubani nama godang. Ase hama manramoti sedia, marmudu-mudu sedia. Secara khusus Tuhan hubani niombah ni kuriamu. Na libur ope bani samingguan. Ase hama makasomani sedia. Atap piga-piga rencana nasiol idalan kon keluarga nami ikuriawan, mungkin menikmati libur Tuhan pai masedea marsekolah bani tanggal 15 narohon. Hubamu mayondoskon na nami, haganup rencana nami, lang ibotohkan nami Tuhan, aha nasihol masa tokin nari huben nami, tapi yondoskon hanami ma, goluh nami pitah hubamu. Terima kasih ma hubamu Bapa, yondoskon hanami, inang bipo nami nasihol padaskon hatamu, ase hamma mengurupi marhite gogoh na humbani toni na passing, padaskon hatamu hata hagoluhan huben nami, gabe bohal nami main mandalani ari-ari ni goluh na ibereham hope uben nami. Tarpuji tarmulia maham Bapa, nama koholongi hanami ibagas Tuhan Yesus, ibagas Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Lahotang aron tama ambilan nama diarin. Nah binobahon ni inang PW Narsinta Manik. Alu-alu hita hata ni Tuhan marhite doding haleluya nomor 130 ayat sada pakon ayat 4. Jahobah nai batata do tarbain batar batarta. Jehovah
hata ni Jahoba Indo dang tar kahwasi. Tuhan tado si jagain ambah ni jabolon ni. Doringkon hita ayat na paupatkon. Iya, baru cas. Hita haganupan ambilan bata bani panorang on tersurat bani pesalmen bindu 40 ipukahum bani ayat sada dasu bani ayat 15 pairikiriki tamay bagas uhurta agepe atarhun ganjang teks ni ambilat taon. Sonon ma tersurat naibatado batar-batar bani hutasion sada doding pesalam humbani ginopar ni si Korah begal do Jahoba anjahasi pujion botul ibagas hutani naibatata dolok ni napasing in najenges manjurjur hubabo ay mamalas nyuhur ni sabtanohon dolok sion in do hapit utara
ay mahuta ni sada raja na bulon. Naibata ibagas rumah ni, patandahon dirini, songon batar-batar. Tonggorma, martupudo raja-raja, marsadan yuhur lahomandorap. Ijin ididah sidea, longang masidea, anjahabajoraun, lanjar maporus, godor-godor masidea ijai, mangaro songon naboru nalaho tubuhan tuah. Marhite logo nahun hapoltakan, irosaki hamdo kapal nahun Tarsis, songon nadop binogenami, sonaido ididahanami, bani huta ni Jehovah Sebaot, ibagas huta ni Nebatata, napatotapkon airos si sadokah ni dokahni. Idingat hanami do idop nyuhurmu, ham Nebata, ibagas rumahmu, songon goranmu, ham Nebata, sonaido hamuliaonmu, dasu ujung ni tanohon, gok hapitoran do tanganmu siamun. Marmalas nyuhur do dolok Sion, marolopolop do boru Juda, halani panguhumionmu. Inggotinasiam masion, anjahaliotinasiamma, bilangi nasiamma manarani, papake nasiamma tembokni, botas nasiamma beteng-betengni, aseboy ituri-turihon nasiam bani sundut namangihut. Tongon naibata ondo naibata rossi sadokah ni dokahni, iya do namanogu nogu hita. Amin. Kuria mandodingkon haleluya nomor 10 ayat sada. Oras mahubat tahaganupan bapa pakon inang Rosina Maposo. Iya. Topik bata bani panorangon naibatado batar-batar bata. Halanyay persahap kon ham nay samping muhatahokam naibatado batar-batarhu nikam. Ya, terima kasih atap adong nalang marsisahapan pakon nay samping ni. Kan rado sonay kan atak halanya ha. Tapi lang adongang gui padang bulanon na sonayay. Terima kasih mahu tongah-tongah ta. Kita haganupan na hinahulongan ibagas Jesus Kristus. Bagay do cara ni naibata. Laho patalar kon habaggalon. Pakon haguguhon ni. Anggo ipardiate hita bani bibelta. Bagay do cara. Boydo sangga sasahalak ibagas pergumulan na borat, tapi justru ijaydo ipatalar na ibata haguguhon ni pakon kuasani hubani. Boydo homa sangga ibagas hagalekon, sangga ibagas parnaburiton. Bahkan ang gobani Paulus sandiri, songon nadop ibasa nokan bani epistel taay, sangga ibagas hagalekon nyaido igoki naibata ipatalar naibata haguguhon ni hubani. Nah, domu hujay age hita nanuan on mungkin ibagas hagalekon
ibagas keterbatasan gerak gerik ni pargoluhota, ulang iaga kita, pita sangga ibagas hagogohota aido, talar kuasa akon hagogohon ni bata. Sebalik ni, sangga yahap kon nasyam, lang margogoh, anja hagalek, mandalani guluhon. Tapi nyata ni, sangga sonaido, ipatalar na bata, haguguhon ni, pakon, habaggalon ni, ibagas pardalanan ni guluhta si ganub ari. Nah, ang gubani teks ni ambilat taon, na sinurat kon ni ginopar ni si Korah, ipake na ibatado doloksyon, dolok na mapasing, dolok na jenges, gabehuta iyanan ni Raja Nabulon untuk patalarhon habaggalon pakon kuasani. Age perikirik kita ay humbani ayat sada nari dasubani ayat 4 nini bagal do Jahoba anjahat si pujion botul ibagas hutan ni batata dolok ni napasingin. Iyanan ni Raja Nabulon totu domu hujai bue majupah kita keistimewaan ijai. Bue tumang keistimewaan idolok Sion i Jerusalem na menjadi iyanan hasangapon ataupun iyanan ni naibata Raja na sangap ay. Ase sagala na manaksihon ay mangidah gilah. Manaksihon kumbani na daw. Halani memang somal ni ikunjungi doai bani hari-hari raya tertentu. Bani bangsa Israel. Jadi nini ijai sagala na manaksihon hajengeson keindahan hapasingon ni huta Jerusalem ai nini marmalas niuhur anjaha mamuji-muji lang pita sekedar terpesona, lang pita sekedar misalnya waduh songok kita misalnya anggolau sa Mosir jenges nini jenges ganub ane lang sekedar ai tapi justru mangarakon halak simbue halak namangidah ai mamuji pasal habaggalon ninay bata nadop menjadi hondoloksion ai menjadi simbol kehadiran ni halani ijaido ibangun bait Allah bani panorang ijia na sekaligus ihapor sayai Israel gabe gambaran kehadiran ninay bata mamasu-masu pakon paluahkon bangsa-bangsa. Jadi ididah kita ijai hajengeson keindahan keluar biasaan ni dolok Sion pakon Jerusalem ai menjadi sumber puji-pujian pasal habaggalon ni naibata bani teks ni ambilat tahun. Halaniay iha tahun koma bani ayat 4 anggoy pardiate kita bani ayat 4 ay nini naibata ibagas rumah ni patandahon diri ni songon batar-batar. Jadi naibata sendiri do na menjadi benteng pertahanan perlindungan bani dolok Sion ataupun huta Sion na menjadi huta ni naibata ai. Jadi tetap do ia terjaga anjaha terlindungi terlepas ya ketika ada perang ketika ada misalnya gangguan-gangguan kumbani bangsa-bangsa na isekitar ni tetapi mangihutkan bahasa gunung dolok ai menjadi hutan ni bata maka itu akan tetap terjaga. Lang palay hubung ko kitab akon Israel pakon keadaan sonarion. Tetapi sejarah ni Bibelta mencatat bahwa apapun yang menjadi tempat Allah yang bersejarah itu pasti tetap dijaga dan dipertahankan oleh Allah sendiri. Halanyai ia donini na menjadi batar-batar pertahanan
perlindungan ni kota ai. Hita ganupan bab apakon inang na hinaholongan. Aseng gobani ayat 5 das subani ayat sia. Ayat 5 das subani ayat sia. Sehebat apapun strategi pakon kekuatan na ipake ni bangsa-bangsa sekitar ni untuk menghancurkan, untuk mandorap Doloksion ataupun Jerusalem nokan ai, marhite na menjalin kerjasama antara raja-raja na kuat. Nini bani ayat 5. Tonggorma martupu do raja-raja marsadaniuhur laho mandorap, berarti laho mamorang Jerusalem. Tapi ahana terjadi das sosi ijai izin ididah sidea. Jadi lapedas hubani si tujuan ni sidea. Das sosi sidea idolok ai nini. Gabelongang-longang taroto. Ayat onom. Tene ayat onom pakon ayat walu. Gabelongang-longang bajoraon litun maporus halaninini. Ketika mereka melakukan niatnya yang tidak baik itu, maka adong ijai bajoraon sidea. Mangaro. Mangaro berarti ada rasa sakit, ada penderitaan. Kesakitan bani sidea, bahkan palai gambarkon ijai. Songon naboru nalaho tubuhan tua. Satabi hubat haganupan, barangkali pengalaman tak inang haganupan, ongga mengalami bagaimana terdesaknya ketika seorang ibu ingin ataupun hendak melahirkan. Nini ibaratkan sonai keadaan ni sedia nama rencanahon yang tidak baik, nama rencanahon mandorap kota ataupun Doloksion yang menjadi kota Allah kita itu. Nah, ayat 5 das subani ayat walu. Asyang gue didah kita ijai HP, anggodom manai batana menjadi benteng pertahanan lantar kahua. Ulang dohasa isuba-suba kanai do kan. Anggo adong halak ninay bata, anggo adong halak na porsaya, anggo adong halak parpitor, ulang dohasa isuba-suba, laho marencanahon, mambahen nalang dear hubani, halanyaha, nama suba-suba aido, nama ngaro, ida kita ay, bani ayat 5 das subani, ayat 7, nokan pakon ayat 8 ay. Ulang isuba-suba. Halani sedia sendiri do namarsita ronon. Tepat sekali apa yang disebutkan dalam Rom walu ayat 31 beai. Anggonay bata hasomata isema imbangta. Langadong. Sehebat apapun kuasa-kuasa nalau masedai, nalahu menghancurkan, nalahu mambain nalang madear. Ibagas goluh tahun. Tapi anggonay batado nagabe batar-batar nasyam. Nagabe batar-batar tak. Lang mapan. Haganupan sura-sura ni sedia ay. Halanyai ibani ayat sia dasubani ayat 12 ay. Keberadaan ni huta ay. Kota Doloksion ay. Tetap doros sisa dokahni ayat sia songon nado binogenami sonaido ididahanami bani hutani Jahoba ibagas hutani nai batata napatotap kon ai ros sisa dokahni kemudian mereka mengingat setiap peristiwa tanda-tanda halongangan nadop ibain nai bata sepanjang pargoluhan di sedia, maka tidak ada satupun yang kurang dari sana. Ayat 10. Idingat hanami do idop nyuhurmu, ham naibata, ibagas rumahmu. Jadi anggodom manaibata hadir, patotapkon, menjaga, maka nokan ai, langadong naboy iorui ageotik kunjai.
Bahkan anggo didah kita nokan ai pengalaman di kota Yerusalem na tetap utuh terjaga ai halani nai bata na hadir jenges toguh kota ai ahape na terjadi. Hita haganupan bani ganup kehadiran ni nai bata semuanya menjadi indah. Anggo yahap kon ham ibagas dirimu nai bata hadir, maka ham merasahon hidupmu itu adalah penuh dengan keindahan. Anggo yahap kon ham nai bata ai marianan marhorja ibagas dirimu ibagas goluhmu, maka ham akan terus toguh ahape na masa pakon na terjadi. Tantangan selalu ada, musuh selalu ada, persoalan silih berganti. Tapi teks ni ambilat tahun mambobai hita mangidah bahasa nai bata ai dom mapatandahon dirini songon nabani ayat 4 nokan ai hun rumah ni ai ipatandahon nai bata dirini ahudo batar-batar bamu ahudo batar-batar banima nini nai bata ai halaniai anggo ididah kita nokan domu hubani ayat walu das subani ayat 5 das subani ayat walu nokan ai ijai ma ididahita si soya-soya do halak namambahen jolma namambahen sinadongan namambahen habayakon namambahen kuasa akon jabatan nagabebeteng ata pe pertahanan ibagas guluhni lang terus ay lang berkesinambungan ay secara terus menerus lang ay na menjadi onjolan na tetap bani halak na persaya ketika na i dunia on ibahin nagabebeteng pertahanan bani guluhta lang ay memampuhon kita mandalani pakon melewati haganupan na masa na pagatisoluk bani kuluh taon. Lang margugoh, lang marnidok ang gubani teks ni ambilat taon. Ay masenininokan ijaikan sangga iniat kon sedea martupu maria sedea membangun kubu sedea untuk menentang ataupun melawan mamorang mandorap kota Sion ataupun Yerusalem ay apa yang terjadi on mana mengandalhon diri ini na mengandalhon hagogohon pakon kuasa na adong ibagas diri ini ay maraja-raja nokan na manriah na pasadahon kesepakatan ni sedia untuk menjalankan hal yang tidak baik tapi ternyata itu tidak terjadi, itu tidak bisa dilakukan. Margogoh donai bata, ay mase anggoy didah kita sesitong ni sejarah bani bangsa Israel ay gati tumangdo sedia mo nang marporang tanpa iporangkon, kan naido kan? Gati tumang bangsa Israel menang berperang, padahal mereka tidak berperang. Halanyaha naibatado na marporang makopkop bangsani makopkop na hinaholongan. Jadi lang pala sedia marbois gogo, marbois tenaga, termasuk na bani teks ni ambilat taon na ipatugah ijay. Mulai opi sedia martupu, marencanahon, belum sampai kepada yang menjalankan tujuan ni, tapi nini ijay. Doma langsung mangonai bani sedia, aha nalang madear. Ay masenininokan bani ayat pitu ay agay patakas ka nami godor-godor ma si dia ijay mangaro kan menderita sendiri tapi rado sunay tongon ba lang kuboto pengalaman na siyam ibagas guluhon ang gopori adong halak na bujur adong halak na pitor hape kita mungkin salah sangka atau berpraduga yang tidak baik pasal si.
Lalu kita mungkin makatahon ataupun mambahin sesuatu yang hendak menjustis ataupun menghakimi dia. Tapi adong semacam ketakutan. Sora ninai bata. Tapi berbeda lang soal Ahab. Ya, berbeda dora anggo soal Ahab. Ulang lo sonai segandiri nini. Bukan soal itu. Tetapi ukuran na imaksud bani teks ni ambilaton pasal hasitongan, pasal na menentang kuasa ni batado, na menentang kuasa pakon hagogohon ni batado na isihol isobut bani teks ni ambilaton. Kuasa hagogohon ni bataay ang guadong sa halak na menentang ataupun nasihol mambain nalang madear ataupun menjatuhkan dan lain sebagainya. Nini ijay adong do na masa na terjadi hubani nokan ay. Paling tidak ia dihantui ataupun ada rasa takut tersendiri nokan ay. Maka ni bani ayat walu. Bahkan ketika datang kapal dari Tarsis, rombongan ni raja-raja, rombongan ni bangsa-bangsa nasihol mamorang Jerusalem ay ihatahon. Marhite logo nahun hapoltakan, irosaki hamdo kapal nahun Tarsis. Jadi naima namin hita kan, anggo yakuhon hita do bahasa hita doma igo kihagogohon ni bata. Biarlah yang tidak baik itu lari dari kita. Nalang madear ay litun humbata. Ay masadas salah sada tanda ataupun bukti bahwa kehadiran ni bata doma mapargogohi hita. Maka segala yang tidak baik itu lari manadikon hita. Bayangko kita nokan bani teks ni ambilat tahun. Sangga irencanahon sedia dope lahoman dorap ay ternyata dumma adong sesuatu na terjadi bani sedia. Orang-orang percaya na mangahapkon na ibatado na makuasai diri ini. Maka sebenarnya bui ma ia menolak bahkan tanpa bertindak pun orang lain tidak berani mendekat, bahkan melakukan yang tidak baik ibagas diri ni sada-sada halak ay. Ay maanggodom manay bata, namar khorja, nabap pargogohi, guluh taon, bani naman dopakon haganupan persoalan na ibotas kita. Kita haganupan na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus ay do ase ihatahon bani ayat 10 sada das subani ayat 15 ayat 10 sada das subani ayat 15 habaggalon ni bata ay maiamat amati habaggalon kuasa keagungan Allah itulah yang selalu kita pikir-pikirkan, yang selalu kita renung-renungkan. Ang gubani ayat 10 tolu ihatahon inggo tinasyamma Sion anjaha liyo tinasyamma langlaw makatahon maningon laho kita hijay wisata rohani tour hu holilen ay hita misalni ase terjadi on. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita mengamat-amati, melihat, merenungkan kebesaran Allah sepanjang perjalanan di goluh tahun. Anggo nasyam opung. Ituri-turihon nasyam mamisal ni perjalanan di goluh nasyam. Nagok ibagas panramotion ni naibata. Hubani siminik, hubani pahopu, hubani anak. Totu nini doma terekam bani sidia pasal habaggalon ni naibata ay. Sekalipun mereka belum mengalami mungkin halani etek ope, halani poso ope, tapi sebanyak pengalaman nasyam namar Tuhan, pengalaman rohani nasyam, tapi nini ay doma menjadi sumber turi-turian napatubuhkon iman haporsayaon
hubani sin rumah nasiam. Ayat 10 tul. Inggoti nasiam masion, anjahalioti nasiam ma, bilangi nasiam ma manarani. Kan ibilangi kita manaranyai artini keajaiban Tuhan yang menjadikan itu. Baru papake nasiam ma tembok ni, sona hado tembok-tembok ni ay. Tembok ay lang na ibangun jolma. Tetapi itu adalah natinopa na binahen ni, naibatasan diri do na manjadihon ay. Dukko siya ini ninokan botas na siya mabeteng-beteng ni. Jadi dukko si melekat ay ibagas dirita anjahahita pe doma menjadi sumber kesaksian pakon puji-pujian ahanay saksihon kita ay, maka ay may padas kita bani keluarga, bani na hinahulongata, bani sundut na mangihut, turi-turihon na siyam maay. Kan pertumbuhan ataupun keberlangsungan iman, boydo muncul, boydo tubuh, humbani turi-turian na iboge hita. Kumbani kisah hidup na ongga ialami hita, kemudian itu kita sampaikan kepada anak cucu kita. Maka nini sedia gabe mangarusi. Begitulah kokohnya, begitulah kuatnya Allah kita itu dalam menciptakan kota kediamannya. Maka bani ayat 15 isobut tongon naibata ondo naibata rosi sadokah ni langadong nalegan. Tidak ada yang lain. Iya do nama nogu-nogu hita. Iya do naman ramotkon pargoluhatta. Asehubatta haganupan Tuhan naibatado batar-batar ataupun perlindungan benteng natoguh. Jadi ia do manjaga, ia do paluahkon hita humbani musuh-musuh tanokan ay. Atap musuh ahape ay, musuh secara pardagingon, musuh secara rohani. Barangkali anggo musuh secara rohani ra meluas maay tene. Langadong halak na boy mangidah ay, tetapi antara urusan kita dengan Tuhan kita. Bagaimana ibadah kita, bagaimana kita untuk menghadapi tantangan imanta. Nah, nini bani teks ni ambilat tahun. Naibata dumma makatahon. Iya do na melindungi, iya do beteng ta na mangundingi kita setiap saat. Jadi langadong habiaran, langadong italuhon kita. Nini napaduahon, tetap mahita dohor bani Tuhan. Halani ibagas hadohoronay do sa sitong ni, itransfer Tuhan hagogohon ni hu bani hita ganup marsada-sada. Marhite, jadi ang bandiko kita nokan sonay ma bangsa ay, sonay ma sidea, makaholongi rumah bait Allah nay gambarhon songon hutan ni nay bataay totu hitape haholongi hitama bait rumah ni nay bataon marhite na sirsir hita roh tong beribadah marminggu mamuji Tuhan i bait Allah on. Asebui dapat kita makna humbani parsauran natogu pakon na bata. Jadi membekas maay, mapakorhon ma parsaurat taay bani na bata. Ulang dokos si kaluar hunjon langadong betaridah misalni lang tapi maningon do ipengaruhi hanadob ihorjahon kita mamuji pasangap kon na bata martonggo mandoding haganupan rangkaian ibadah taay ay mana mempengaruhi kita agedok ko si kaluar kita hun rumah panombahan hun rumah ni na batata bani panorang on napatuluhon naparpudi sa hali na bata mangundos kon hamonangan hubata dos songon nokan ay langadong naboy mambahin rencana niat buruk bani goluhta halani halak na dohor hubani na bata ijaydo ibentengi ijagay na bata goluhtaon. Jadi pos mauhurta atap ahape holi na pakon hita na mengundang mungkin mengundang emosita
mengkuras energita markite perilaku, sikap pakon tingkah laku ni atap isepe, bain hamma tong nai bata ai gabe batar-batarmu. Tene, age ibagas parhorjaan, age ibagas pargoluhan sehari-hari, mandopakon nyombah, mandopakon keluarga. Mungkin banyak sekali hal-hal nabui memancing iman kita itu sepertinya tidak berfungsi. Halani tersosak pangahap, tapi tawaran kumbani nai bataon, nai batado batar-batar bata songon topik minggu tak, nai batado batar-batar, nai batado pelindung, nai batado beteng pertahanan. Jadi ang godom may sobu beteng langadong naboy menjangkau, langadong naboy menembus. Ay dose anggo kota-kota bani zaman perjanjian lama selalu ada bentengnya dengan tembok-temboknya yang kokoh. Ketika musuhnya datang, maka semua orang akan berlindung di tembok di benteng tersebut. Maka maluah masedia humbani serangan musuh. Maka demikian juga kita. Nah hadir namanjalo hatani nai bata. Tuhan dum mapatotapkon dirini gabe beteng pertahanan bata. Pakai hita maai. Ulang adong na melepaskan ai. Kita buatlah benar-benar Tuhan itulah satu-satunya benteng pertahanan, perlindungan ibagas goluh taon. Amin. Mandoding kita lauguni haleluya nomor 332. Martonggo mahita pasangapkon hamma haganupan goluh nami Tuhan atap sonaha penamasa na idopakon hanami tapi domapos uhur nami domatotap uhur nami laho mambahen ham nagabe batar-batar ban nami aseboy hanami monang mandopakon manlupusi haganupan na masa ibagas parguluhan nami. Terlebih bani haganupan kuryamu nanuanon mga hapkon galek baik secara fisik, baik secara psikis, baik secara jasmani pakon rohani. Halani naborit, halani keterbatasan gerak gerik ni sedia, halani dumma lansia Tuhan. Tuhan manapa ahapkon bahasa habagalon pakon kuasamu ipondos kamdo hubani sedia asetotap sedia margogo bani parguluhan ni sedia. Terima kasih Bapa ondos sanami hubamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
Paima yondoskon hita galangata, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabi onjolan batala homanggalang, ay manatar surat bani sada kronika 20 ayat 14. Ay ise maahu, anjaha aha mabangsakin, aseboy hanami margugu, humbanin yon jarni uhur sonin, ay marharorohan humbamudo ganup, anjahana humbani tanganmu indo, na binere namiin bamu. Sonari ondoskon hitama galangata, iiringi musik pakondodik.
Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangundos kon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, harohan ni haganup, humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibereham doban nami, goluh apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondos kon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu, nadop bineremuin ban nami. Sailam bin margogoh matongon hanami, i hasomani idop nyuhurmu, apa pasu-pasumu, bani namandalan kon khorja nami. Papasing ham magalangan na ginalangkon namiyon, gabi galangan na misbo ilobe-lobemu, aselambin ihargahon hanami, tongon dear nilayak, pakon pasu-pasumuin, marhite na pasauthon, harosuhmu, humbani gogoh, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jaloham magalangan, pakon tonggo namiyon. Amin. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Ia dopan sa ngaponku sadokapan boluko uduskan Bani Jesus si malua uandaskan ham ale tundui napasing nado pabakit kon hanami gabi saksi ni Kristus do maro ham hutongah-tongah ni pargoluhan nami laho mambobay hanami hubani harosuh ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus ajari ham mahanami aselambin isadari hanami na ibobay tundui napasing indogoluh nami hubani harajaonmu mangelek mahanami hubamu ujurham mahanami asetangi anjaha pambalosi bani parsuruh ni tonduimu halani goluh nasonindo iharosuh kon ham humban nami ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus jaloham matonggo namion. Amin. Hamba pa namin ay naguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosun yuhurmu, inaguri tongahon, songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa daryon, haguluhan ari-ari, sasapham madosa nami, songon panasap nami, banidusa ni hasoman, na mardusa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, palua ham mahanami, humbani pangago. Ay ham dosimada haraja. Sa
laho manasiam, jana hupabakit do hanima, aselaho hanima marbuah, anjaha ase tetap buah nima ai, ase ibere ban nima sagala sipindoon nima, humbani bapain, marhite koranku. Jalo hita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah maidop maurni mangidah hita. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tondui tabe. Amin. Selamat hari Minggu.